Hakakat tarik Jymmang Hajar hapoh ke Seiñ Kynthei Welfare Society Mihmyntdu ryngkat ke District Social Welfare Office West Jaiñtia Hills kila pynlong ke program jinghikai ki khynnah skul halor ke phang ill effects of early pregnancy RCE Secondary School Mihmyntdu Jowai. Nakaliang ki khynnah skul Kynthei hapoh ke shnong Mihmyntdu kila wan syakatay ke program banyo shibun ki jinghikai halor ke ni ke bynta ke ktah ke jinglong jingim ki khynnah Kynthei na ke jingarmet hakakarta ke badang rin. Ki baay jingkren hakani ke sngi ki kenthop ke kong Tina Lakiang ke belong ke Secretary ke SKWS Mihmyntdu ke Dr. D. Rambai bat ke kong J. Sena ke belong ke District Social Welfare Officer ke balabatai ru halor ke phang ill effects of early pregnancy. La yoru ya ke Jowai ni ki khynnah skul ke Don Bosco Mihmyntdu bat ki kentien ai khublei na ikong Helen Dhar. Give us the blessings sincere. We all children welcome you. We flourish and smile as we greet you. We will be the shining star. We'll make your dreams come true. We are children. Boko yakani, the Child Marriage Restraint Act. Child gamot khynnah. Thôi tụ child đi chung một dòng cái child một khynnah marriage trong khá thôi yêu tipi trong khá restrain percha restrain percha an đi chung một ai ka ai tua perca ya ka jing chongkha khynnah ma kana do muslim seja kendi spa apa kendi dami kendi ka ai tua perca ya ka jing penchongkha ya ki khynnah tapi bon ju emma ki be pa boy bon kam ki ulai ki balla tohi tohna bon pi ju lan sa yongi bru tohi Ite boy ki big pa yung pi mandi uneducated ong ki ma human study ite daw ki mi ju ek jinghikai pi boy e be kile tangwa hagni ke age group yung adolescent naman mani hanna tete le ki ano do ha le nemne paskor ta ki behaviors yung adolescent Kiwan men start tiplek ma snai lagi pi tangwa hagini ke age group yang pi ki khynnah man rebellious ki ton ta ha man dong ni be ki pam te yo ni le percha yom ya ulai skor ki tho ki che yong gi ya one skor gi ta boy ki che ni ta wan ki dei ting ya rapi ke sarkari ki ja ye dang ye ka skor dat nei dat nangku ke literacy dan mendaku ke literacy de yo de bon de yo de kemen baha wo yo kami Mihmyntdu de yo ikakat ni 96% literacy la khndi 100% la de pai de ong la bon mi pu ngai tan pai pie wa em ki khynnah de em kat ni san teli ki secondary school ta ke jing kemen ko kro tama wa ta ki khynnah cari masi ki khynnah go jo chong yung ora wan skor ke ni de paski de jingarap yang keniga Seiñ kata tak ke kamba ke belek keniga Seiñ wi wan pon ki khynnah miok di pelula skor wa ta wa miok wa em yang dia ya ki ka pon convery kat so ngot ya kon ki kat le ngot ya kon Mihmyntdu kata tak ka rit ke de jo ba ya ki kat so snem de mokong Mynta is why ida ka courage. Dekat ni kita ka courage kita yo em Mihmyntdu hapoh chnong yo binang. Wa ka tie ko em long perto ka kong wa maya yong i ka kong Jacqueline ke DSO ka ka nong yarap kan ni ka wa kerchan bahaya ye yu gak ye te yo gak pulai skor wa APDP wa ki dekat do wan ni
Ceme mendapat ya. Kajing em ka krodok kat ni Mihmyntdu yang i. Kata ka kajing ya pi. Dai macam em hai ni la kat san snem ya kera hai ni. Yo kajing letem ye usendang ye kan ni dak khynnah kat san snem de bakon. Kiwalai skor de bakon. Kat san snem de bakon, kan terus nem de ides ye lek ya ka skor de drop out na skor riai bah de em korem. Temun ile ite siang tho ia ka kan ke chnong siang tho bah ka wato ka chnong wa ki pai ki pa mpu ye ki u sneng u kro ye pi hakata ka dor ka wa kaman ule ya ulai ku ba kon dan kat san snem.